Usabulala wesifazane wehlisa isithunzi samadoda ngalento oyenzayo wena. Wena windoda enjani wena. Usabulala wesifazane wehlisa isithunzi samadoda ngalento oyenzayo wena. Ngoba ngeke wakho umuzi kumuntu wesifazane manje fona umulalaja izinto osenzayo siza ngoba ngeke wakho umuzi kumuntu wesifazane manje fona umulalaja izinto zakho wena windoda enjani usabulala wesifazane yehlisa isithunzi samadoda ngalento oyenzayo. Hayi madoda siyakuza madoda benzena abantu besifazane angihambi ngedwa ngihamba nosikhalo umfoka eculo ngimlanda le phansi edibeni kwelakithi eMelmont asamba wesikhalo thatha mina kanalento esadinga ulungiswa yokuthi indoda ikalela ngaphakathi mhlambe yiyo lokhu sibona nje speak out madoda yini kanalento samele silungise yokuthi indoda ikalela ngaphakathi hleze yikho lokhu sibona nje speak out madoda yini umama lo mhlumezayo ukhanomunye ongenayo umama unalomntwana omncane omdlengule ngazilutho useyobhulaza ukuthi amadoda amabi ukantithi namadoda okufanele sibavikele. Hayi madoda hayibo akube yi-TV nehawu labantu besifazane hayibo wemakhosakithi uhulumeni bengicela ukuba ngenelele kanayelezwe bayavela besifazane imizi yobabi siyovuka njani imizi yobabi siyokhanda obani khulumani madoda yini wenze njani kanjalo ukuthi uthole uvuphula sibe abantu akhona uhlebele bathi makhafathi ilandela imnyama elimhlophe ngenhliziyo abanye mhlophe ngokujwayelekile uzansi kumabhuku ledebula khona umntaka wazamashini ngimemeza phansi eGMD lapho engikhona huzi ezamayelo lezintaka baba kuphola